Asa ka explain, habar sa basta na. Inireporta Congress na 42 aircraft amiyaw lug miya binasa agiang kayamanan na Iran. Ay buka tayo tanoro na labi-labi sa pulo. Pero kay ko assistant agiang kaya US Congress natigiran na aya besayamanan yan na miya binasa aircraft na patapulo agudua. Na papagmaan ni Trump, papagmaan ni pemor kano to hisgit. Agu siya to diban sa utama pro ama vice presidenta. Abteruk-teruk na susuan yang subayot. Portitu, nauman na kaw na ya. Allahu Akbar, nauman na kaw sukagay. Karotan si Rambu. In a separate statement carried by the Iranian news agency IRNA. Sigon sa isagyang kaya mga padakhabar amya panutulag yang kaya IRNA udi nagyang kaya Iranian news agency. The IRG said it conducted 2 wave of attack against what it described as 18 important US military targets across Kuwait and Bahrain. Katatan. Peter wag yang kayamanan yan na Iranian news agency. Agyang ikon akyat timba kay raniman to si sagyang kaya piti barangan na darpa si sagyang kaya ayamanan yan particular sagyang kaya Kuwait tawag nga Bahrain na sapulo agwelwa ang mga military site kagain na 21 iman to na sapulo agwelo. Sapulo atigin agwelo ang mga darpa ang mga military si sagyang Bahrain, sagyang piti barangan na darpa across Middle East. Na miya ka 2 ka sagumba, 2 ka wib, 2 ka sagumba yaman na niya na mga bumba si sagyang ko to miya ka perakauras. In Kuwait as well as Sheikh Isa Airbase in Bahrain. Kau to, adun ba na airbase on? Atin yung bagiran. Iranian media also reported that facilities associated with the US PEF fleet were targeted. Nagyang apa na PEF fleeteran na tinimbagirang umpan. Strait of Hormuz closed. In a separate statement, the IRG, Qatam Al-Anbiya Central Headquarters. Yan nga, so Central Headquarters ay manan yan na military. Announced the immediate closure of the Strait of Hormuz na yamanan niya na piyake close an Iran agi ang Strait of Hormuz. Doon na pakaukit. The statement declared that no vessels, including oil tanker and commercial ship, would be permitted to transit the strategy waterway and warned that any attempt passage would be target. Na may lot. Giyang Strait of Hormuz na kagae. Udi na si kumya kapira ni gawe na ibubugid na iya lauda para sa Oman. Iman to na kaya pataniran. Dinikliriran. Ay man to tigin na close agyang Strait of Hormuz dabasan pakaukit ang mga commercial vessels, private vessels, udi na bapiandid na tigin makapupo na barko, huway, nasa din na tigin sa Tagalanian, apagukit sa agyang Strait of Hormuz na timbak nami. The warning, katimbak nami apitero Iran. Iranian military official justify the move by citing continued American military action and what they describe as attacks against areas in southern Hormozgan province. Giya nga ikaw natigin na diranding gulaulan, Peter Wag nga Iran military official na pun-justify ni Iran the move by citing continued American military action what they describe as attack against areas na. Ay manan yan, nagyang atigin na dimiding gulaulan. Why? Nasabo pa na isagiyang kaya continue. Kita taro sa nagyang kaya Amerika sa kaptimba kay Iran si isagiyang kaya sabagi. O di na south, si matago sa southern Hormozgan province. Na itataros na tigyan nagyang Amerika sa kaptimba kay Iran san, na iman to tigyan na giyaman po yung mga responsami. Giyang kaya Hormozgan province na sa south. The headquarters also reject American claim that ship had been continue to pass through the Strait
insisting the report successful maritime transit were inaccurate. Pitero pa nga military headquarters, Iran. Ayaman na niyan na ribat di benar. Agyang nga Pitero, di turo na Amerika, ayaman to atigyan na open nga Strait of Hormuz, agwad na miya kaukiton, successfully na Pitero agyang nga Iran aginan na di benar, kay man to na close totally. Agyang nga Strait of Hormuz, kapamrak, agyang nga na di turo na Amerika. Ad na miya kaukit asa timambu. The headquarters also reject American claim that ship, according to the statement, the closure form part of a broader military response that include air defense operation, missile attack, and naval engagement in the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Ay man na niya natigyan, according to the statement, na giyang atigyan na closure, o di na kaya close isa Strait of Hormuz, na padid na isa giyang kaya kapakalaulada, broader military response. Padid na tigyan na isa giyang kaya kapupakalaulada sa giyang kaya manan niya na kapuso pagyang kaya Iran. That include na padisa na tigyan. Agyang kaya kapakala ami sa giyang kaya manan niya na operation na padisa na tigyan agyang kaya manan niya na air defense operation why missile attack so manan niya na naval engagement o di na sudya midiki apakatido sa giyang kaya karagatan kapakitidawa sa giyang kaamanan niya na kalangitan, na gusto mga missile, why na eman to atigyan, why na eman na niya na gina natigyan ipangusar namin, naguyama na niya na kapakala amin si sa giyang kaya katidawa. Allahu Akbar. Mata ano? Sabab sana giyang aya Kuwait na kilosaniran mambo giyang airspace ran. Kuwait Director General of Civil Aviation announced the temporary closure of the country airspace beginning at 4:50 a.m. local time, citing the Iranian attack and associated risk to the civilian aviation. Sabab pro mambu na piyaki tokawan agyang kaya Kuwait ay man to atigyan na kilosan nami agyang kaya kalangitan nami. Sabab sa agyang kaya manan yan nami papansa kadika tidawa. Authorities said flight would be divided to alternative destination until security condition improve. Sa manatigyan na sa mga flight why na manan yan na divided. Udi na adnap kala pakalayog ru na sina di pakalayog. Selected pa ma. So, nakapakalayog yan. The Armed Forces urged residents to follow official guidance and early on government statement for update. Pitero pa nagyang kaya Kuwaiti Authority. Pumang ninamitigyan si mga civilians agyang kaya Kuwait. Pumamakingiran udi na peratiran sa mga instruction ang makapupon sa gobyerno. Sabab sa agyang kaya tension maadin sang kaya manan yan na di katidawa. US strike trigger new escalation. The latest development follow reports explosion and highlighting military activities across southern Iran. Miya panutul ko nagyang kaya mga alaadi mimbabato. Sisagyang kaya manan yan na southern Iran. Aadun ko na mga laro di mimbabato na giikonsuyang maanan yan na mga missile di na timbak ang makapupon sa United States of America ay timbak iransan sa southern Iran. Ay maanan yan nagapa Iran. Iranian state media reported that air defense system were activated in multiple locations including west of Tehran, Hormozgan province and strategic energy facilities in southern Iran. Titiro yang kaya military. Iman to atigyan na so atigyan so preparasyon. Udi nagyang ko to mga air defense system iran. Nasa man atigyan na miyaka open. Udi na open so yaman na niyan na reparadusiran. Sisagyang kapunalo iran sisagyang kaya mga bato makapupon sa Amerika. Giti sabab reparadukon so pitibarangan air defense system. Magyang kaya manan yan na Iran san nga na pitibarangan adarpa san sa south. Iranian authorities explosion were report in strength
Minab Bandar Abbas and areas near military installation and airport. May panutul siya manan yan na adeng ko na mga alaadi imbabato. Saan sagyang kananadar pa Serik, Minab Bandar Abbas and areas near military installation and airport. Nagugyang kananatigyan mga padadarpasan ang mga military agyang kaya Iran why may install sa di na matatagusan. So therefore, sama na ya, nagiinamaran ni isa border, o di na mitatawag sa mawatan sa amanan yan na capital city, Tehran. Why? So gina mga darpasan, kata inaluin niya na yung mga darpa, mga city, na madakala na, kakata Serenka, isa, dua, talo. Why? Amanan yan na dua ini, talo ini darpa, o di na city. Why? Agugyangan na penimbak ngumpan pagagdam sirangom sa amanan yan na timbak sa nga na military install ni Ransan. Siya mananin na open na tigiran ni Mantoso air defense system Iran. Aguridi, Iranian authorities said air defense also responds to hostile projectile targeting location in southern Iran. Ay mananin na gingatigin na kapenimbak Iran, why? Sa mga projectile o di na mga bomba, naging mabutigiran Iran na pasuopsiran wanda makapupuon so timbak ay timbak Iran. The escalation came after United States launched attack on Iranian territory overnight, prompting Tehran to bow broader regional response and rising concern about wider conflict involving key military and maritime route across the Gulf. Yang ay tigyan na kaya pakala at timbak yang United States of America asan Iran ininggulalan audi na kaya pangatakairan si sagyang kaya pa Iran na miya babasagaw iya tigyan territory overnight prompting Tehran to bow a broader regional response and rising concern. Nayamanan yan na giitigin sembagiran. Why? Para sukaga niya. Nayamanan yan na giitigin kumbaga na ini sembagiran sangko to katero Iran at tigiran nayamanan yan na ini promiseran sa yamanan yan na prespansiran kubapi antun atimba ka ayamanan yan na Amerika nagugyang kaya kapakalauladeran sa yamanan yan na katidawa gitu ko niya ayamanan yan na ayamanan na teopuaniran Iran sabasiran to minimbak minsan pan di mang warning agyang kaya Iran sab giya basta ayamanan yan na sirumanan niwanan na suup kami sa sobra-sobrasan nagina natigin ayamanan yan na somya to minimbak agyang kaya ayamanan yan na Amerika, why? Samya buba sa gawi. Giyang atutul na kagya ko kapipita na rominispan sa giyang ayamanan yan na Iran. So, ginan, mga pagariya, so kaya duwan tanurun na ikapandangan. Ayamanan yan, nagyang kaya kiatakiran ni man to sa nga sapulo agudu aside, na Peter wag yang kaya intelligence operation, na before kami atigi na timbak, nayamanan niya na katawan na midin. Paman na miya kapag intel siran din, terus isagyang kayamanan niya na mga satellite ran sa puro, nagong mga intelligence ran sa puro. So yamanan niyan, nagyang atigi na pinggulaw lami, na well-informed o di na miya establish sa daan, so yamanan niya na intelligence. Before atigyan, before launching attack against several America, bago pan ipunggulala nagyang nakiata kami sa nga napitibarangan na darpa agyang Amerika, nayamanan niyan na katawan namid, udi na miya gathered, udi na miya kay intilaniran nanan. According to the source, Iranian intelligence units monitored the flight path and deployment location of two U.S. Navy P-8 surveillance aircraft before the strike with launch. Mata, no? Peter wagyang kaya source, managyang Iranian intelligence unit, momonitor na midnatigyan so flight path ayaman na niya nagyang kana nakapugukit ang ina mga jet fighter Iran. Why? Gyang mga lalaniran, mga psungwaniran, ayaman na niyan psungwa nagyang mga planiran, jet fighter Iran, ayaman na niya na mamomonitor midnanan wanda siran psungor. And deployment location of two U.S. Navy
PH surveillance aircraft before the strike we lands. Naguging atigin na amanan niyan na dua timan na US Navy. Why? Ay ningaranan niran sa PH surveillance. Nakatawa na midna na natigin wandairan piyaka perking ang ana na mga Navy. Why? Nakatawa na midna tigin wanda sira na matatago. Sipan sagiang ko to demi kingulalan sangga yamanan niya nakiasa upami. Nakatawa na midin na tigin so piti berangan na pegukitan patui. Pegukitan nagyang kaya mga pliniran nagundiran kikatatagu ang ana na yamanan niya na mga US intelligent. Ayamanan niya giyang kana na dua timan na nabal. Babaloy ni rango na intelligent nakatawa na bid na tigin wandiran tatagu. Allahu Akbar. Miya haiti kaki. One aircraft kuan suspect si iyaging Amerika at ginagiyang kaya Iran na pembagan sa intelligence agiyang kaya Russia. Okay, guys, yuti sabab agiyang Amerika nakabayan na ming ginawa niyan si Russia, ming ginawa niyan si China. Kagi katawan nira na aya powerful sa intelligent na China aguging nga Russia. Na miatid ni sudiran undi ka terua aya one aircraft reportedly depart from the US base on Diego Garcia in the Indian Ocean. Kata bendi apa mana yang gaya Indian Ocean na miya kawatawatan. So penjustify na Iran akatawan na midno anda kanusan kita tapok. Ilaman na ya. So atige so sate man na aircraft yo. Nayamanan niyan na from the US base si Sagiana San Diego Garcia in the Indian Ocean. Sama na pasing ako si Kagia. Mana niya na di panutul na Iran akatan suka tataguan rekano nakata suka tataguan rekano. Ilaman na ya. Penutul na Iran ang akika tataguan Iran. Benda petupuan si Iran. According to the source, Iranian intelligence units monitor one aircraft reportedly depart from the US base on San Diego. So atigyan so sa mana aircraft yo na makapupon sa Amerika na sana tigyan mitiman sa San Diego Garcia. Ina San Diego Garcia na sidna na sa Lolook. Lolook na naman niyan na Indian Ocean. Niya kawatawatan na nang ka sobra 4,000 kilometer. Akawatan niyan sa emanan niyan na Iran. So ay gede nga sa na sobra 4,000. Naging Manila na 1,200 bud. So emanan niyan na makatalong mata ka pa makapat mata ka pa Manila. Ay kawatan no to. Oh, ito kawatan yan. Namomonitor na miyan na tigag nga Iran. Ito na po na to. So atigyan, so while the second aircraft was tracked flying from America installed to the Western Europe toward the Gulf region. Kauto. So atigyan so isa aircraft yo makapupon sa giyang kay America was tracked na manan yan na may atigyan may tra kami lumiyayo ga makapupon sa America in-install pamanas Tomia na sagyang na Western Europe why nag ayman niya naginan niya manan niya na pupukasong niyo sagyang Gulf region gina na tigaging era ni kamo monitor Amerikano. The source said Iranian forces subsequently targeted the bases associated with the aircraft, identifying Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al-Salim Air Base in Kuwait as primary objective. Nakaw to. Ketusan niyo so kuan. 5 timan at tinimba kagyang kaya Iran sa Saudi Arabia. Asang ko to King atuno to airport King kuan. Giyang ko to airport na sa kasusun Amerika karo sa airport na ruiranon pa kapag visa giyang kaya Amerika. Natin ba kagyang kaya Iran agyang ko to magubay-ubay mga aircraft gito so di manubila 5 timando to dipat namrangar nga nalangon miya tunag
Namomonitor ni rano to. Sugyan nga atigin ni man to, why, na giyan nga na natigin na kaya panimba kami na isa amala, associated with the aircraft, identifying sake, giyan natigin na sa tema na aircraft, na miya identify miya san matatago sa giyang kanan na airbase sa Bahrain. So isaw natigyan na siya tigyan siya nga na Al Salim Airbase sa giyang nga na Kuwait, na giyan na natigyan primary at tinimba kami. So successfully na miya binasera na giyang nga na dua aircraft. Kauto. Mga jet fighter. So, pag ano ito, natumiyan na ito sa engine, na low tolerance persiran ro. Why? So, ay pagminsaya, na pupakito ka nagyang kaya Iran, akataon na miman nga na mga movement yun. Kataon na miman nga mga movement yun. Pag ano, an aircraft patigin na sumiyong sa San Diego, ad na aircrapt pa sumiyong ro sa Sabela, giyang atigin na dua aircraft na sisagyang kaya Bahrain, so sa isaon nandudu sa yamanan niya na Kuwait, na piyanimba kami ka, ginanimala anta pa mi, akatimba kami sa giyang kanana, ay manan niya na mga ala aircraft. Allahu Akbar. O yaw, Jordan base F-35, sa manuto na, sa timan sa, ayam ya binasera no, na sa timan ro sa Kuwait, na sa timan sa Bahrain, ginanimala, piyanimba ka giyang Iran. So, siro natigyan sa Jordan, F-35, giso pinakamalaon, hangars targeted. The source, further claim that Iranian forces track. Pitero ko nagyang kaya tutul mana niya na miya track. O di na nguta tunay ma dia track. Kenapa track? Ang to ako na miya track irana miya trace up. Why gitu di map ya. Mata trace iran. Why miya trace up iran. Agyang kaya namata no. Talaw tema na American F-35 jet fighter station inside the hangar at Muwafaq Salte Airbase in Jordan. Talaw tema na yan, napiyaka prangarangan nira na F-35. Bapiyag giyabu. Why? Na di malot nga Pilipinas. Agi nga talaw tema na F-35. Gina ni kalaan na niyarga. Nakate, piyaka pagumba siya nga Iran, sidin mismo, sa ginadar pa Jordan, nari. Masukar ka man, inubsari siya niya, King Abdullah. Palad ka taon, natiyawagiran ro sa Amerika. Malam mamang gedegda. So, kalalabat tuwag yung kaya manan yan na Hamas. O na si King Abdullah napsung sa Amerika, kaptug niran ro. Uwid na miya kapi-api adika tiro yaman na na King Abdullah. Ayaman na niyan na atakin niyan sa Amerika. Oriyan yan, nagingab siya pakalulutuan niyan sinakatatanamimbo. Ama, papano-panob siya nga ako. Sambas pati na mga ayaman na niyan na F-35 bira na billion share. Giso di kasugat. Di paraw na pangalo. At talaw teman. Allahu Akbar. Masya Allah. Mata, ada tarak no magagdagda mah. Mata. According to the account, Iranian intelligence maintained surveillance of the aircraft until moment before the missile were launched. Allahu Akbar. Kuya wang kaya pa kabagre intelligence sa Iran. Pitero pa nagyang kaya ayamanan yan na Iranian intelligence. Si panatigyan ko daniyan kambeto. Si panatigyan ko dami katimbak. Na mau monitor na mid na tigyan so kaya pakatana yan. Nagukia landing yan. Nada pa kami pen beto, dami pen pakam betua, na mana na kataw na medyo mana niya na posisyon yan. Allahu Akbar. The source said long-range solid fuel missile were then fired at the precise location of the hangar housing the aircraft. Na oriano to atigin. Ay mana niya na airline niran ro na ay mana niya na so panatigin so danian ro danian kapakatana. Na tinimba kami at tigyan naging long-range missile aginan so panggagasulinan. Solid fuel missile. Where the fire at the precise na yamanan yan. Naging tigyan na kaya timba kami ron. Why? A solid fuel missile. Why? Na yamanan na precise location na sugat kami at tigyan na nga nakatataguan nun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata ano?
Mata ano? Why? Sa manena, pupakito ko naging intelligence. Akatawa nami, wanda kanuki katatagu. Akatawa nami, kapkugi-tugi tangan na, ay man niya na jit paiteryo. Nagiyap. Sa timan sa Jordan, sa timan sa Kuwait, sa timan sa yamanan niya na Bahrain, talo timan sa yamanan niya na Jordan, na marangarangananan. Allahu Akbar. Simultaneous. Kaya, wagi na kanabud na ikapamrak, kapmbati ang tanong piya-piya. Allahu Akbar. Mata na kuyaw. Iranian official claim the attack caused significant damage to military equipment belong to U.S. forces. Mala at tigyan at tanto miya binasa. Ang mga military equipment arak agyang kayamanan niya na military forces America. Though no independent assessment has been released regarding the extent of the report damages. Wida tigyan na dapat natigyan na miya kaliw the assessment. Aban yan Peter o agyang kayamanan yan na mala kaya binasa. Isa agyang kaya military facilities. O di na tunay ni. Military belongings agyang Amerika. Earlier report from Iranian media said the strike formed part of broader retaliatory campaign targeting American military infrastructure in Jordan, Kuwait, and Bahrain. So, giyang kaya talawadar pa na Iran si ipiyaka pasapasangan. Peter pa nagyang kaya kagiya ko paganay. Ini report agyang Iranian media. Why? Na broader retaliatory campaign. Mala atigyan na tanto kaya timba kami. Kaya sa upami, retaliatory. Sisagyang kaya talawadar pa. Managyang kaya malatigyan na tanto miya nga bibinasa. Sagyang American military infrastructure. When you see infrastructure, naskanod ni matauron. Man, niya na mga military facility upama. PEF fleet target Hormuz closure reaffirm. Separately, sa lakausip na tigyan, the Iranian army announced that it had conducted drone operation targeting facilities associated with the U.S. PEF fleet in Bahrain. Giyang PEF fleet, nag-iiso miya kalala a fleet, miya kalala a barko, gina ni babaluin ni Rana, ay amanan yan na imbakan ng bala. Gina ni babaluin ni Rana, amanan yan na, kumbaga na kay sisaragat, miyak kalala kay sa kabarangay. Supamarak na tiginay sa kabarangay. Uwid na, kiparking unang ito, labi magato sa jet fighter. Wala-wala man tunay accurate kalayan. Ay ni nga ranan sa PEF fleet na, babaluin ni Rana na, ay amanan yan na military base na independent. Dabon pa kasolda. Bapya anto na nasyon na doon pa, di yung pa kasolda ka. Inusiran sana nan kakadengga bapian tunay operasyon niran sa giyang kanayamanan yan na peplet. Na din na matauron, si Rambu. Di siranon ka pangilabutan. Isa ko miyaw na nagyang nga Red Sea, natatago ni Ranon. Ginan so Abraham Lincoln, at tatago ni Ran sa Red Sea. Naiman to na, miya daon kayamanan niya na bini na sa giyang nga Iran na pot-pota din, miya kapalagoy. Problema na yamanan niya na din makapeto. Nagina nakasasalatan nun sa yamanan niya na pantaga Bahrain, nakatatana piyaning bakiran. Huwag. Sa miya ilay ni mga Abraham Lincoln, naginas ka niya din. Ad na miya titi sa naman bu ipaparking, abubaloy ni Ran mambudar pa agyang ay Amerika. Na piyaning ko na drone, agyang kayamanan niya na Iran. Previously, kagain na piyaning bakiran pananan, agyang ka na US PEP fleet. Nakata, piyaning bagiran maniman.